டெய்லி காலையில் ஒரு வாழ்க்கை 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஆகிடும். சாயந்தரம் இப்போ ஒரு 1.5 மணி நேரம் வேலை ஒன்றும் இல்லை. ஆமாம், நம்ம நடந்து போகிற விஷயம் தான். உங்களுக்கு 2 பண்ணலாம் எவ்வளோ இல்லை, அது அங்கே பக்கம் அது நம்ம চৰাইবিলাক থাকিবৰ কাৰণে ভাল হৈছে আৰু 4 बजे के बाद फ्री करा আছে বাঁহ পাতিছে बहुत रास्ता आया বাছ আছে কিন্তু মানে সেই বাঁহ পাতিব কোনে ফোন কৰিলে এই লগাই থৈছোঁ এবাৰ চালে 10টামান আৰু কি গছবোৰ কাটি গ্লাছবোৰ সৰু কাটি বনাই থৈছে সেই ৰজাৰ দিনতে বনাইছে ৰাস্তাটো ৰজাৰ দিনতে বনাই কলিকতাত মানে তোমাৰ এটা পৰে মানুহবিলাকো দিয়ে মানুহ বহুত পৰে অলপ দিগদাৰ পুলিচ চফা হ'ব
ಅಲ್ಲ ಜನ ಬರಲ್ಲ